čekao sam ceo život da mogu osvetiti ovo. Momci, kako se osjećate u jeku treninga, puni snage, energije? Pogledajte ovo. Je li to zato što se hranite veganski ili? Nije, ali razmišljate li o tome možda? Šta samo McDonald's, jel? Mi malo vježbamo kao McDonald's. Nije ovo za mene. Aj tebe. Bome, bravo. Skini jaketu, bit će sranja. Tu. Bravo. Ne bojš. Vidio mi pomažu. Daj se vi smijete, daj. Svaka čast. Nije bilo ovoga s nogama. Šta jesam li ja? YouTuber. A on ti je, ja samo snimam, on ti je YouTuber. YouTuber. Pa kako se zove taj? Sad ću ti reći, nešto, sad ću ti on ti zna točno da te ne bi krivo rekao. Samo ne znam zašto zviždiš. Našli se me nakon Bravo. 3 godine treniranja. Bravo. Davore, sjebaće nas on. Ja se uopće ne zajebajem. Bio najbolji, Bravo. Nema veze. Napisat ćemo da si uspio 3 minute. Na koliko sam? Bravo. Neka. Bravo, Hrag. Koliko ja jedem, dobro je. Ovo se naši. Sad je da. Nastupa, da. Sad. Dobar je, gotovo, ne moram. Trese mu se faca. Možeš ti to da. O, je. Dobro je bilo, ajde, dosta. Koliko sekundi? Mislim da te mogu skinuti. Nisam siguran. Two weeks later. Sekundi. Dobro da se razgiba.
Može. Bio gotov. Evo prišao je meni, majko mi ima. Pogledaj ovo, baš zašto nisi još sekundu? Aj, ne. Da bude sve 5. Koliko? Aj, sam prvi za Ali ne, jedno puno. Sam prvi. Pusti, ono izdrža. 408. Davor 408, ja 55, što znači da sam još uvijek jači od njega. 55 sekundi je još uvijek 55 sekundi više nego što je bilo zadnji put na četvrtom osnovne, tako da sve u svemu to je dobro. Popreja se za četvrtog osnovnog, ja? Da, popreja sam se. Samo pitanju ću zadržati tron ili će me neko skinuti. Naravno doći. Ove iz Decathlona se ne računaju. Bravo Marin. 113, ali da. Vidi se da si za skalicu. Pozdrav, ovo je moja rodica sa sela, Jelena, reci se za kameru. Nemamo izbora. Napravili smo jedan dobar video od Decathlona i Jelena će poslati motivacijsku poruku. Ljudi, morate imati dobre obrve i dobro ćete proći u životu. Tako je, javite se Jelini ako želite to ostvariti. Ćao, bye. Odlično mi je i drugi put. Ostvarili smo 3. mjesto na streljaštvu, to 3. mjesto smo dijelili. Što se tiče izražaja u zgibu, Dava 3. plasirani, ja 2. plasirani. Nije loš. Nije loš. Pozdrav publici! Ja se toga ne sramim, ja volim žensko i sve što mi pripada i sve ostalo. Ako si peder, kaži brate, peder sam, priznaj. A ja sam imao prilike i takve kazete gledati gdje je muškarac s muškarcem i sve ostalo. Pa da vidite kad izvari oči ko varen zec, kako je to ružno gledati i sve ostalo, a vidi ove babe. Baba! Kud se ti po cesti smucaš i sve ostalo. Mislim da sam sve stizim kazao.